اگر تو پتہ گژھِ اکھ دۄہ پھُٹراونس کوٗتاہ سزا چھُ اکھ دۄہ قرآن کیا بیان کران بوٗزِو دپان ییٚمۍ آمدن قصدن اکھ دۄہ پھُٹرو کٔژ دۄہ قرآنُک قانوٗن وٕچھِو دپان أمِس چھُ پتہٕ اکہِ دۄہ بدلہٕ 61 دۄہ روزدار روزُن کٔژن 61 دۄہ چھُس روزٕدارنہِ اکھ چھس امہِ دۄہٕچ قضا کرٕنۍ بیٚیہِ چھس 60 دۄہن لگاتار روزٕ تھاونہِ کٔژن دۄہن بیٚیہِ لگاتار اگر مثال کے طور پر 10 دۄہن تھاین روزٕ پتہٕ پھُٹُس 1ہِم دۄہ شریعت دپان وۄنۍ چھُس بیٚیہِ نَیہِ سٹارٹ کرُن وۄنۍ چھُس بیٚیہِ نَیہِ یہِ چھُ قرآنُک قانوٗن ییٚمۍ آمدن قصدن اکھ روزٕ پھُٹرو میانہِ جوانن شریعتن چھُ قانوٗن دیُتمُت ییٚمۍ انسانن آمدن قصدن روزٕ ترٛوو أمِس چھُ کفار دیُن کیٛاہ چھُس دیُن اکھ چھُس روزدر یہِ امہِ روزٕچ قضا کرٕنۍ بیٚیہِ چھُس کفار دیُن کفار کیٛاہ ونان قرآن دوٚپُن نتہٕ کرِ اکھ غلام آزاد کیٛاہ کرِ بڑِ ؤنِو نتہٕ کرِ اکھ غلام آزاد اگر نہٕ غلامُک طاقت آسٮ۪س تیٚلہِ چھُس 60 دۄہن لگاتار روزٕ تھاوٕنۍ کیٛاہ چھُس کرنہِ 60 دۄہن لگاتار روزٕ مزٕ گژھٮ۪س نہٕ اکھ دۄہ تہِ پھُٹُن اگر نہٕ یہِ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ تیٚلہِ چھِ 60 مِسکیٖن صُبحس تہٕ شامنس یِکوٹے بتہٕ کھیاوٕنۍ برابر 2 ٹایم یہ شریعتُک قانوٗن